Dobrodošli na kanal Skrivene priče Shinobija. Ako volite duboke priče, skrivene legende, mračne istine i fascinantne likove iz različitih anime svjetova, onda ste na pravom mjestu. Ovdje istražujemo neispričane detalje, rekonstrukcije sudbina, tajne tehnika, klanova, svjetova i likova koje anime često samo nagovijesti. Ako želite još ovakvog sadržaja, pretplatite se na kanal i podržite našu zajednicu koja iz dana u dan raste. U svetu Naruta prava moć ne dolazi samo iz treninga, snage ili količine čakre. Najopasnija i najrjeđa sposobnost krije se u očima. Vizualne tehnike nisu samo veštine, one su nasljedstvo, sudbina i često prokletstvo onih koji ih posjeduju. Svaka od njih nastaje pod posebnim okolnostima i nosi cenu koju ne može svako da plati. Sharingan potiče iz klana Uchiha i budi se u trenutku snažne emocionalne traume, najčešće kroz gubitak, strah ili dubok bol. Kada se probudi, oko dobija karakteristične tomoe i omogućava korisniku da vidi kretanje protivnika, predviđa sljedeće poteze, kopira tehnike, ulazi u genjutsu i savršeno analizira tok čakre. Sharingan ne daje fizičku snagu, već razumevanje borbe, ali što se više koristi, to više iscrpljuje korisnika. Kada Uchiha izgubi nekoga komu je najbliži, Sharingan može da evoluira u Mangeki Sharingan. Svaki Mangeki je jedinstven i daje posebne sposobnosti poput crnog plamena koji nikada ne gasi, genjutsua koji lomi i percepciju vremena ili prizivanja Susanoa, ratnika od čiste čakre. Međutim, cena ove moći je postepeni gubitak vida. Večni Mangeki Sharingan nastaje transplantacijom očiju bliskog srodnika koji je također posjedovao ovu moć, čime se uklanja slepilo i korisnik dobija stabilnu, ogromnu snagu. Iznad svih Uchiha tehnika stoji Rinnegan, oko koje se smatra okom bogova. Rinnegan ne nastaje emocijom već kombinacijom čakre i sudbine. On omogućava kontrolu gravitacije, manipulaciju dušama, oživljavanje mrtvih, upravljanje više tela odjednom i moć da se život stvara ili uništava. Rinnegan ne posmatra svet, on ga menja. Suprotno Sharinganu, Bakugan klana ga rađa se zajedno sa korisnikom. On pruža skoro potpun vid od 360 stepeni, omogućava uvid u čakru i tenketsu tačke i dozvoljava precizne udare koji uništavaju protivnika iznutra. Evolucija Bakugana je Tenseigan, izuzetno retka vizualna tehnika koja nastaje posebnim spojem čakri. Tenseigan korisniku daje ogromnu čakra moć, sposobnost letenja, formiranje barijera i kontrolu istine i iluzije. Postoje i zabranjene i retko pominjane tehnike poput Ketsurigana, oka koja omogućava kontrolu krvi i genjutsu putem pogleda, izazivajući unutrašnje krvarenje i potpunu kontrolu nad telom protivnika. Najmisterioznija vizualna tehnika je Jogan, oko čije pune sposobnosti još nisu otkrivene. Poznato je da može da vidi pukotine između dimenzija, osjeća negativnu energiju i reaguje na božanske pretnje, zbog čega se smatra okom budućnosti Naruta sveta. Vizualne tehnike nisu dar, one su test. Ne biraju najjače, već one koji mogu da izdrže cenu njihove moći. U svetu gdje oči mogu da spale realnost, ožive mrtve ili zarobe dušu, pravo pitanje nije ko posjeduje moć, već ko će ostati čovjek dok je koristi. Postoje vizualne tehnike koje anime namjerno ne objašnjava do kraja, jer njihovo poreklo i moć zadiru u granice koje ni sam Naruto svet ne voli da otkriva. Među njima su oči koje ne nastaju rođenjem niti čistom emocijom, već kroz eksperimente, zabranjena znanja i mešanje čakri koje nikada nisu smjele da se spoje. Jedna od takvih sposobnosti je Shionino proročko oko, koje ne služi borbi već sudbini. Ova tehnika omogućava korisniku da vidi sopstvenu smrt ili smrt drugih, ali bez mogućnosti da tu sudbinu promeni. Znanje koje dolazi sa ovim okom nije blagoslov, već teret koji polako razara psihu. Postoje i veštački stvorene vizualne tehnike nastale kroz eksperimente nad očima klanova. Takva moć nikada nije stabilna i često vodi ka ludilu ili fizičkom raspadu tela, jer telo ne može da podnese ono što duša odbacuje.
Još jedna retko pominjana sposobnost je Sendrigan, oko koje omogućava posmatranje udaljenih događaja i praćenje ljudi kroz vrijeme i prostor. Sendrigan ne zahtjeva direktan pogled, već koristi čakru kao sredstvo povezivanja, čineći korisnika svjedokom sveta, ali ne i njegovim učesnikom. Najopasnija kategorija vizualnih tehnika jesu one koje brišu granicu između života i smrti. Neke od njih omogućavaju prenos svesti, razmjenu tela ili čak privremeno vraćanje duše u fizičku formu, ali po cenu gubitka identiteta. Korisnici ovih očiju često zaboravljaju ko su bili pre nego što su ih aktivirali. Posebno je zastrašujuća ideja da određene vizualne tehnike ne biraju svog vlasnika, već se same bude kada svet dođe do tačke neravnoteže. U tim trenucima oči se ne rađaju u telu ratnika, već u telu onoga koji je spreman da podnese posljedice njihove moći, bez obzira na moral ili namjere. Zbog toga se vjeruje da vizualne tehnike nisu slučajnost, već odgovor sveta na prijetnju koja dolazi. One su alati ravnoteže, ali i oružje koje može uništiti sve. Što je moć oka veća, to je veća cena koju korisnik plaća, bilo kroz gubitak vida, razuma, identiteta ili sopstvene ljudskosti. Na kraju, ostaje jedno pitanje koje Naruto svet nikada direktno ne postavlja, ali stalno nagoveštava. Da li oči gledaju svet ili svet kroz njih gleda nas? Jer kada jednom pogledaš istinu koju ta moć otkriva, povratka više nema. Hvala vam što ste pogledali ovu skrivenu priču. Ako vam se svidjelo, ostavite like, napišite komentar i podijelite video, time pomažete da još više ljubitelja animea pronađe naš kanal. Za još misterija, legendi i epskih sudbina iz različitih anime univerzuma, pretplatite se i pogledajte sljedeći video koji vas čeka na ekranu. Vidimo se u sljedećoj priči, gdje svaka legenda nosi svoju tamu i svoju istinu.